Nk'uko mubibona dutangiranye umugabo w'igitinyiro, umugabo wahanze u Rwanda, umugabo wagaruye amahoro mu Rwanda, umugabo wagejeje abaturage ku iterambere, abasaza, abakecuru, abagore, abagabo ndetse n'abana bose ntawe utamukunda. Buri wese iyo abonye uyu mugabo yumva iterambere ry'u Rwanda, iyo abonye uyu mugabo yumva amahoro y'u Rwanda. Paul Kagame, umugabo ubarizwa mu muryango wa FPR Inkotanyi, yatangiye kuyobora mu mwaka w'ibihumbi 2000, nuko rugira nawe amuba hafi. Igihugu cy'u Rwanda agikura ahantu habi, ahantu cyari kiri mu mage, arangije arakizamura. Amahanga yose iyo yumvishe izina Paul Kagame ahita atekereza u Rwanda rutegamaye, ahita atekereza amahoro mu Rwanda, ahita atekereza ibyiza nyaburanga biri mu Rwanda. Ubu igihugu cy'u Rwanda cyinjiza amadovize kubera Paul Kagame. Igihugu cy'u Rwanda gifite amahoteli meza, ibitaro, amashuri ndetse n'imihanda myiza cyane. Si ibyo gusa kandi igihugu cy'u Rwanda abagore n'abagabo ubu bafite uburinganire, umugore abona ijambo nawe akavuga biri kumvikana. Urumva ko ibyiza nyaburanga by'u Rwanda ni byinshi Paul Kagame yagejeje ku Rwanda. Si izo za Girinka, si izo za VUP, yewe abaturage baradamaraye kubera Paul Kagame. Abaturage baricara bakumva ko banezerewe kubera Paul Kagame. Abaturage bafite imirimo barakora bakiteza imbere kubera Paul Kagame. Paul Kagame ni umugabo w'igihangange, ni umugabo urinda u Rwanda, ni umugabo ukora ibyo abaturage bashaka, ni umugabo uzana demokarasi. Buri muturage wese wo mu gihugu akagira ijambo mu gihugu, ibintu bikagenda neza. Gusa nkorera subscribe kandi na like, wandike na komenti, ukore na share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Murakoze cyane, turabakunda. Yari umusore wanyu Niyigena Jean Dora pe. Nyagasani akomeze abane namwe kandi mukora mwiteza imbere kubera ko amahoro ari yose mu gihugu. Murakoze cyane.